Rəstam Toğan sana kitap. Allah'ın rahmeti olsun. Менә без Мәскәүдән килдек, сезгә зур сәлам, Мәскәү яшьләреннән алып килдек. Мәскәү яшьләр мусульман яшьләреннән. Безнең бик мусульманство Мәскәүдә без аның белән бик шөгырьләнәбез. Беренче намазга җегетләрне чакырабыз. Без шул ук беренче намазга без яхшы дуслык безнең башкортлар белән. И менә соңгы менә 5 ел без тюркский народы тоже бар бит, менә тюркский. Сез Мәскәүдә торган кеше беләсез. Аларды белән дә безнең хәзер элемтә яхшы, аларны да алар белән бер ифтар без үткәрәбез, безнең тел бер. Менә без инде үзбез аны штабны уйлап чыгармадык. Бу Фикрат Ахмедович Табеевтан безгә калды. Менә шул, значит, аның эшен инде без хәзер дәвам итәбез. И менә без былтыр чыгардык шундый китап уникальный. Ул теге менә дуслар аның турында сөйләй. Бу никак автобиография, мактап, нитеп түгел. Менә шул китапны менә икенчесегә алып килдек без менә. Шундый, значит, этот... Рәхмәт сезгә. И сез әйткән идегез, Табеев сезнең кода да. Кода. Вот шул менә сезгә ике китап алып килдек, шуны нитергә, значит. И аннан соң без бу чураш турында Мәскәүдә яшьләр белән чураш безнең була. Менә хәзер бит сугыш турында күп жалган сүзләр чыга. Сугышны әллә ничек икенчеләй сөйләйләр. Сугыш турында теге какой-то пропаганда непонятный була. Менә шуңар инде сез, может быть, бер-ике сүз әйтерсез үзгез турында. Сез бит единственный мулла, единственный теге ни инде үзгез турында үзгез сөйләрсез. И шул инде сугыш турында и безнең Мәскәү яшьләренә бер-ике назидание сүз әйтсәгез яхшы булыр иде. Газиз мөселман туганнарым, Мәскәү яшьләре. Мәскәү дигән сүзне мин ишеткәндә ниндер күңелдә гафиллектән уянам. Чөнки Мәскәү ул минем бәгырның иң мөкаддәс күзәнәкләре аркылы сугарылган куаныч, сөенеч вә кайгы белән бәйле шәһәр. Мәскәүдә мин хезмәт иттем. Әгәр дә инде беләсегез килсә, Мәскәүдә Ленинград проспектының Белорус вокзалы янында ук хәзерге бар Федеральная академия пограничной службы, академия. Менә ул вакытта высшая пограничная школа НКВД дип аталайды. Минем заманда ул 48, 49, 50, 51 елларда шул институтта миңа хезмәт итәргә туры килде. Һәм шунда укыган вакытта мин яңадан тудым. Ничек яңадан тудым? Сугыш бетте. Бөтен газаплар артта калды. Шунда вакытта мин Ямской урамында урта мәктәп битердем, 5-нче школада. Шунда мине партияга кандидат итеп кабул итеп, һәм соңыннан инде член партия булдым. Шул сәбәпле ул урында төрле мөгъҗизалар белән һәр вакытта бәйле булдым. 48-нче елда 1-нче мәртәбә шунда Белорус вокзалының майданында Сталинны күрергә миңа туры килде. Без аңар башта әзерләнмәдек. Белмәдек тә. 1 сентябрь 48-нче ел безне иртән бер нәрсә белмәгәнчә торгыздылар һәм Белорусский вокзалының майданына отцепление дибез куйдылар. Менә шул вакытта Ждановның җәсәде кайтарылды, Белорусский вокзал бинасы аркылы чыгарылды да, һәм шул вакытта правительство вәкилләре килде. Берсендә мин танымыйм ул вакытта, белмим. Карасам Сталин. Ягъни беренче мәртәбә Белорусский вокзал, Белоруссия тимер юлының Белоруссия вокзалы майданында беренче мәртәбә Сталинны күрергә туры килде. Мин соңыннан да күрдем, ләкин бу күрешү биттә үзенә генә хас хусуста күңелдә калды. Гомернең иң читен җайсыз, уңайсыз бер минутында янган чакта каты хәсрәт ва кайгының минутында диде Тукай. Аның сүзләре белән шул вакытта мин Мәскәүдә яшадым. Менә Аллаһ Тәбарак ва Тәгаланың рәхмәте шул кадәр иксез ва шиксез. Карагыз әле. Мәскәүдә яшәгәнгә 70 елдан да артык вакыт үтеп китте. 70 елдан артык вакыт үтеп киткәндә, шушы көннең мөкаддәс иртәсендә Мәскәү кешеләре минем эш урынына килеп, минем белән әңгәмә коралар. Бу тарихи вакыйга минем өчен. Бу
Şunun için siz aytasız dindir fikirler izge ayta olur mu min alarını min bilmeyim. Velakin şunu gına aytam. Gaziz tuğanım bulsun Moskov'da, ol qaydağına tuğmasın Moskov'da mı, alla Rusya'nın başka yerinde mi, alla Şutay'da mı, bizim avulun ismi Şutay, Şutay'da mı, Paraguay'da mı, Kıtay'da mı, qaydağına kişi tuğmasın, onun için en gaziz nimet ömür. Buna şu Nikolay Ostrovskiy öz vaxtında aytıp kaldırdı, yaşlarga aytıp kaldırdı. Şunun için men ana sizge rus tilindegini aytırım da, belki tatarchalaştırım. Нәрсе deydi? Самое дорогое для человека это жизнь. И надо прожить ее нужно так, чтобы не было больно, мучительно за бесцельно прожитые годы. И прожив годы, и в годы зрелости, и в глубокой старости, каждый мог сказать самому себе о том, что вся моя жизнь, вся моя философия, вся моя практика была отдана самому прекрасному в мире борьбе за оказание помощи тому, кому сегодня трудно. Карагыз әле, мөхтәрәм җәмәгател мөслимин, Николай Островский дин кешесе түгел, вәләкин үзенең иҗатында нинди дини нигъмәтнең иштәлеген ачуын сәгадәтенә ирешкән. Әйтә бит, бу нәрсә дигән сүз бу. Шән мәгънәсендә тәртипле кеше нинди генә булмасын, ул өзенең тәртиплелеге белән башка кешеләрдән аерылып торып, ömrünün hayırlı devamında her kaysı kişiye yardım etse, işimiz geçirik, ama onun dingenliğinde münasebeti var. Peygamber bir katı cafalardan sonra, ölüm vafata gelip gitkende Mekke'ni taşlap Yesrib'e koştu. O vakitte ansarlar sıradılar. Ey Allah'ın Resulü, aytınız, kimsin ol Müslüman? Peygamber nerse dedi? Müslüman şul bulur. Kim özünün sözü, kuvveti ve hareketi bilen bugün ağır halde kalgan kişiye yardım etse. Bugün ağır halde kalgan bir kişiye yardım etti. Bugün afetka yoluqqan bir türkümge yardım etti. Bugün afet kaygı hasretke kalgan kişilerge yardım etti, ilge yardım etti, vatana yardım etti. Müslüman yaşlarının en mukaddes bağır arkalı suğarılgan izge tilege bulup, ilge yardım etüden de Allah gabel yok. Represi yılları buldu, kişilerde tilmirtü yılları buldu. Şu yıllarda Müslümanlar ilge, Karagızali, Moskva turunda siz yaşabız beyt. Düşman 30 kilometre Moskov'dan gün batışta. Şul vakitte nindi mucize buldu. Guderian, Hammanstein tankları, Krasnoyarskiylerin karşılıkları derecesinde bir hesap küpleri vatıldılar. Şolay bulur qaramasdan bir hesap küpleri hadavaydı. Velakin şul vakitte menin de bu meselede nedir kulübde dini düşünceden anlatmak bulam. Şul vakitte Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala'nın rahmeti kildi. Nindi rahmeti kildi? 30 kilometre Moskov'dan faşist kafir. İlinin kuvveti şamalı ve şu vakitte 45-50 gradus salkınlar kilip. Nerse buldu? Guderian'ın Hammanstein'in tanıkları kavunmadı. Soğuk. Şu vakitte Tataristan'dan, Kazan'dan, Suslangir'den, Vostok'tan gelgen askerler Moskva'sına geldiler. Bu soğuşlarda
Татарстаннан bizim özümüzдің ауылдан 8 кіші қатнашты. Шул вақытында. Шул жемледен, не үшін бұл менің айрым басым ясып айтам, шул жемлезе біздің әтилер Москва астына әлектілер. Біра әтилер шушы вақытта алар инде аңлашыла, хәлләре біткен, үзләре ашлар, ярым киінген. Шул вақытта Аллах Табарак ва Тағаланың рахматы илан суық келіп басты. Һәм Татарстаннан келген ғаскерлер деп айтабыз еді. Татарстан мұсылманнары келділер, жәдитлер келді. Шул вақытта Москваға яңадан неміслерінің келерге хәлі бітті. Менің де анда бір әйткенім бар. Танки Манштейна заглохли, от этого холода фашисты кафиры аглохли дим, аглохли аларанда. Мына шушы моменттан біздің әти мархумнар шунда қатнаштылар сугышларда 8 кіші Москва астындағы. Енді не жемләсі білән әйтем, бұл сугышларда тағы хақлық ішін әйтем, мақтаны жемләсінен түгіл. Жоқ, дендер көлемді шушы сугышларда қатнаштылар. Татарстанның Шутай ауылынан кеткен 8 кіші нақ шушы вақытында. Һәм шушы Татарстанның Ақтаныш районы Әнәк ауылынан келген Шахи Шариф абзый қатнашты. Бұлар шундай дәшәтлі сугышларда булдылар. Бөтенсен үзләренчә туктаттылар фашистларны. Һәм Нарафаминск yanına barıp gittiler. Менә шу Нарафаминск yanındагы дәшәтле сугышларда алар менә безнең 8 кешедән авылдан 4-се үлде. Шушы сугышта Москва өчен үлде. Шушы сугышта авыр яраланды Шахи Шариф абзый. Әнәк авылы. Бу кем дисәк, безнең газиз birinci президенттің әтисе шунда қатнашты. Ментен Шарифовтың әтисе Москва соғышында қатнашты, һәм бек қаты яраланды. Біздің әтисе Хайрулла абзыйлар башқалар нашышы Нарафаминский янашатындагы Боровский янашатыдан соғышларда қатнашып, алар инде үлім хәлінде аларны соғыштан алып шықтылар. Қалғаннары шунда дүния қойдылар. Шуның үшін Москва біздің үшін, менің шақсан өзім үшін, біздің әтидің yazмышы үшін, ол Нинде дежурный ғана әйбер түгіл, ол біздің Ирак бағыр түрден шыққан біргәлігіміз Москваны сақлау үшін. Біздің әтидің де Москва за оборону Москва деген медалі бар. Менікі де бар, менға берділер. Мен өзім Москва астында соғышларда қатнаша алмадым, çünkü ол вақытта мен малай ғана едім әлі. Бір шушы вақытларда Москва Яшьләргә әйтү үгет насихат қойығына барсағыз да Аллах Субханаһу Тәғала нәрсә ди? Мөселман шул булыр кем үзенең сүзе куәте хәрәкәте илән башкаларга ярдәм итсә. Ярдәм итү, үз аралы бер кешегә, илгә, дәүләткә ярдәм итү. Менә шунда кешеләр сынала. Инде сүзең айыннан әйтик, bir kişiye yardım etiyor, ilge yardım etiyor, il için özünü jəlləməu. Ol dünya dinlərinin umurtqa bağanasının sırtı yardım etiyor. Yardım etiyor. Birdemlikке şakıra İslam dini, birdemlikке şakıra Hristiyan dini, pravoslavni da katoliklarni da birgalikka chaqira protestant dini öğretmeleri birdamlikka chaqira bütün dinler. Mana shu elning ağırlığı ko'z oldi ilga xurofat kelgan vaqtda eng ağırlıqlı vaqtda kishilar sinala. Mana shu sinovlarda biz ko'rdik
dinge ışangan kişilerden de ülüşleri barlığın. Bu da alar bizden etiler buldu. Şimdi eti anda bizde yaralanıp, ağını yoğaltıp, alar sonundan fronta vaypalasadan çıkarılıp, eti bir kulsuz ige kayttı. Eti kayttı, 2 yıldan min soğuşka gittim. Soğuşka kaçan biz gittik. 44. yılının küzünde, ayda 45. yılının yanvarında dehşetli soğuşlarda katnaşırga toru keldi. Balaton. Balaton ol kul. Ol Venderiydi. Şol Balaton sazlıklarında bizde bir katı bomba utlarına tuttular. Bratislav'ın azat itüde katnaştılar. Bir hesap tatar balayları şunda dünya koydular. Bratislav'dan soň indi aprel 45. yıl, 45. yılına Vena'na azat itu. Ali biz Vena'da bulmadık. Vena'na azat itüde bizim askerler katnaştı. Mına sen baya aytıp gittin, benim bik de bağırıma nıbrışıgan bir derse turunda. Putin de ayta bit. Dersedi, soğuş turunda dürüstlükne aytırga vakit yetti dedi. Bizden eşki işler askerleri turunda nerseler söyleyler. Kozandağına tügül bütün Moskov'da da var, yerde de var. İşitemiz. Nerse işitemiz. Stalin prikaz bergen, neşa gün azat. Stalingrad soğuşu, Stalingrad soğuşunda NKVD askerleri katnaştı. NKVD askerleri ikinci işalonda bulganlar. Stalin'nin prikazı bilen birinci işalonda bulgan gümüm askerler şigingende NKVD askerleri atıp yatkanlar. Şigirgenlerini. Bu nerse? Bu şipşi olan. Bu bağırını gafillikten uyatıp bendeni burşitirgan nerse. Buldu mu iftira işalan? Buldu. Lakin iftira işalan buldu. İşalan Бойцов, Красноармейцев внутренних войск. Birinci işalandağı gümüm askerler indi kafirnin neyine karşı güçleri bitkende alarına karşı köterildiler eşki işler askerleri. Ne için? Alar podgotовленный, alar fizik yaktan da güçlü, ikinci yaktan alar bütün metodikini, taktika, strateji diyen nerselerde bir tak yaxşı bilüşü askerler idi. Şunun için eşki işler askerleri atıp yatkanlar iken diyen söz ol en eşeki bozuk zatlarının eşeki fikirleri. Ana kimler yazar? Şu bizim ayrım tatar yazışları yazar. Barsı da tügül. Soğuştan soň 40 yıl ötkeş tuğanlar, şu 40 yılda davamında üçkenler hem türlü reaksiyon, fanatik zatlarını tınlap, şularda yazıp yatalar. Ulguna tügül bir hesap köp. Şunun için eşki işler askerleri, Qaragızalı, eşki işler askerleri Kaya karamaz represiye turunda. Vat represiyona yazalar. Ol NKVD bulgan, NKVD represiye yıllarında bir nersede gayipli bulmayan kişilerini gayiplep yatkanlar. Kim yatkan? Kim gayiplegen? NKVD gayiplegen. Bu da bikte zor. Hata bilen çıkarılgan yalgış. Nerse yalgış. Siyasi cinayetlerini militsiye alıp varmadı. Milisiyenin siyasi cinayetlerine münasebeti bulmadı. Çünkü onun tıp buruşu uğalav cinayetçilik bilen kıraş idi. NKVD'de naşı optu bilahi olalarda narsa çıkararlar getirip bar yerde binavat NKVD. NKVD'nin nadan halk kuratılke milçanyer etip. Milçanyer bilmirler alır. NKVD bikte zor katlavlı uyuşma idi. NKVD'nin işteliginde yani onun tüzülüşünde bir hesap kup askerler nindi.
пограничщик askerleri. Yani Рощайсак войска пограничной охраны, они тоже НКВД. Так. Милиция, рабоче-крестьянская милиция тоже НКВД составındaydı. Ne kadar полклар, дивизиялар НКВД составында, железнодорожные войска, войска по охране особо важных объектов промышленности и государства, даже управление геодезии и картографии НКВД'deydi. Bunlardan siyasi cinayetlerge birinde münasebeti bulmadı. Kimlerniki buldu? Buldu GPU, Государственное политическое управление. Вот alar GPU kişileri. No GPU kişilerin yine gayıplavında dürüst değil çünkü alar тоже приказ aldılar. Приказ должен быть выполнен, armiyada hizmet etken nereniz var.